ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯩꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯀꯠꯇꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯩꯗꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏꯕꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯈꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯗ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯁꯥꯐꯤ ꯂꯥꯟꯐꯤ ꯀꯠꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯈꯨꯃꯟ ꯑꯍꯣꯡꯄꯨꯡꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯄꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯩꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯇꯠꯇꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯠꯂꯨꯔꯦ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯦꯡꯒꯧꯔꯣꯟ ꯃꯥꯄꯜ ꯆꯣꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯒꯧꯔꯣꯟ ꯃꯥꯄꯜ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯀꯠꯂꯨꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯂꯥꯏ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯃꯃꯣꯝꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯗꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯆꯥꯗꯅ ꯆꯥꯛꯈꯛ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡꯈꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯌꯥꯔꯦꯛꯇꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯔꯧꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯂꯦꯟꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯅꯈꯣꯏ 8ꯃꯛ ꯂꯥꯀꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡ ꯃꯊꯦꯜ ꯃꯆꯜ 5ꯅ ꯊꯣꯡꯈꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯈꯤ ꯁꯂꯥꯏ 8 ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ 8ꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯂꯨꯛꯇꯨꯃꯗ 8ꯃꯛ ꯇꯔꯥ ꯆꯤꯟꯗꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯥꯄꯣꯡꯂꯛꯇꯅ ꯁꯂꯥꯏ 8 ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯗꯅ ꯄꯖꯦꯡ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯏꯉꯝ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯊꯦꯠꯇꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯍꯨꯏꯗꯣꯡ ꯇꯥꯍꯟꯗꯕ 10 ꯁꯤꯒꯗꯧꯕꯗ 1 ꯁꯤꯕ 100 ꯁꯤꯒꯗꯧꯕꯗ 10 ꯁꯤꯔꯒ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣꯡꯅꯅꯕ ꯏꯄꯥ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯔꯣꯕꯤꯟꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ngasi akoi pabungna takpikhiba wafam adu mangda thokraba ngaktani tawriba khudingmaktugi tawbam gi laifam puriba senariba miyoi kangbu adumakna loinamak madugi sakhi witness oirabani ngasi mafam asida tawribasina akoi lairiba tinjariba akoi kharasi chingu laigi mire laiba mapari mamo ngaktani akoi da pirakpa adugumba chingu ipagi poktak paujel aduna pari imomsang nakoi laiba yararoi matam ase ole matam loire aduna chingda tongkhiba ipa ido pakhangba langol ama oiduna tamda kumakhre ipa lining thau sana mairen sidaba mafam asida kolu jekhai gi ba mafam aduni asigum laba kolu jekhai gi ba mafam asigi matungda amuk ipa ase haying khomba da leirure madugi matungda ngasidi ipa ase hariba laifam del wangoi gi mafam asida amuk laktuna leirare ipa na kauduna ikoibu ngasi maitai poirei leipa asida Yek7 ki mapari mamom ase awa ana tagadore aduge makta lanchak khangaga lanchak charo Yek7 mak asina ngasidi pajeng phiran thetabe yade samumai pak tabe yade langam phiran pai tabe yade haiduna kanagi thawinsin yauduna aikoi da pirakpa ipa imagi asengba paukta adugi matung inna aikoi chingugi thoram laigi thoram ase pangthok jabani masida kanagumba amataga thoidona mari leinaba leite masi aikoi chingugi sinthani aikoi tawduna da sulai matungda tawduna su laikigani akoi chingugi sintha chappa matamda thawai hakchang punamak chingugi damakta ima lepak damakta akoi katkena lairibani aikoina tawjariba se lepak miyam gini irenai gi natte aikoi masida karigumba mingchat natragana paisa pambagi wakhal amata natte kanagumba amataga akoi samnaba leite aikoi gi haibabu kangai lepa asida singnarakliba mapari momom Yek7 ta sinnarak khudimado aikoi jeknabani adu majeknabasing adudagi aikona mai pakpa hian babise mipum khudimak mi kangluk khudimangna khaliba wakhani maduma aikoi da phawi ngasi di yamna sarangnaba manipur gi situation amada lakle adubu aikoi gi oiba wakhandi isagi oiba lining laiso ningja babise irei pak nungsi babise animak chapmanaba selamagi mamai ani leibagumbani aduna aigi lepak manipur namkhai amasung apunbagi saktam singnarakpa aikoi gi oiba tingje manabagi saktam thugairke khalabadi mado numit humnidagi hena chatloi aduga Manipur thugaiba matamda Bharat chu kaigani Bharat kaibadi mapunje sipagi samnaba yadana kai khagani adugi matungda
तमना तमना भारत पुनमक कायथरकनी मणिपुर की कायबदी नमी हुमनी की मतुंग मणिपुर समजिनखीगनी मसे इपा की पौतांगनी कदाइबु चुंबा कदाइबु लानबा अखोई खंगदे अखोई वाहिना कनागुंबा अमदा इन्फ्लुएंस पीबा अमसुंग लाना लमजिंगबे वाखनजु लेजदे इपाना हाइबा अदु खक्तनी ngambadi manipur thugai biro manipur kahen biro matam maduda bharat kaigani manipur na hana mang tharakani madugi matungda india dagi tungan tungan balebak sing choidana tholakani haibase ipagi poktak paujeni masi ipagi poktak paujel asina maram oraga aikoi bu lan uhanba madumadi akoi tohon biganu aikoi na khali india gi ngumkai singna babadi mado india gi interest ta sokpa leipa ku singna bne haidana mangonda angakpa makhan gi punishment kaya piba yai manipur gi ngumkai singner abadi manipur की इंटरेस्ट सोला अवधि करम मखल की आयन लेबगे करम मखल की चेराक पीगदगे मणिपुर की इंटरेस्ट सिंगनरक कांगबु सिंग अदो अखोई सरकार ओइब चेराक लेरब्रा लेतब तारगना अखोई करी फेब लौगदगे अखोई बु सिंगर अवधि अखोई बु चुगाई खलबदि अखोई जो अदुगुंबदगी तुआना ताबैसे मियोइब पुनमकी वाखंद लेबनी मणिपुर की वाफम नते भारत की वाफम नते पृथ्वीदा लेब जाति लेपाक खुदिमकी फाउनरिब वाखल अदुनी अखोई इंगना चिंगना लेबा पामी नुंसी जानना लेबा पामी कांगलुप मसे नुंसीनबा पामी अदुबो आइगे कांगलुपु मुथत के खलबदि मुथत्रिगादा अखोइना मुत्तनबा इसागी ओइबा मफम अमदा अखोइ लेबा बिसे मसाना ताबनी वाफम खरा सि थमजरगा मतंग असि टेंशन जगे